Nilo album ni etagwo hatua nibasha kushido ni tana gidweli ni dikonetie koyu nashido cha kwa samwa cha kwa gospel volume 2 na ina volume 1 yetagwa rafiki yabe ni wega muno ugitika ni rasharia ginya mwendo shiri niwe no wine kana kuina kuona ile thukuru ine uthomeire kureta hindi kona rio magika maundu kaiya kuineka juge ndi kiheo ndi miriku matene Lalu dabri high school gutari dia hubadai. Lalu dia kaki kita album saya bela saya volume 1 kalau atau magina be. Juga ada pun nyari tak kero deh. Kero lu kalau kau ada video ni kalau ni gisi ada studio ka tu masih. Dabri dia kata ni kita volume 1 volume 2. Weka wakati vile mudo akena kai. Ona ka nduginya marako menya makiria kandi mudo ajira tiriri. Ndithire mwana kesho muno mathomana my husband with Johnny Bashakole Kibesco. Kedana jira etagwatia haya no ndeithike na ninge ndaka audition geretia maita makiria ngiri mwana tawolusi kumanya ndarwa ngigwaga ijaga tivi ijaga dukai kuruga kwe goro todo maita migi kwa mikana maita migi magazi audition magakuwa goro no udushi widi wakuri geria ijaga mudo he kutia bego it is better you try and fail than failing to try todo kafa kugeria ole magoy ukira wikata wikala ge haru ngani jage ukafa kugeria na do roa gai no digo temera gashira wikiria watakati ya combine watakati ya kunyithania ngumo ya TV ni na ukamigana na nginya nakogosha mwathani na nginya kuota guthiko motivate andu maundu macio ta kuma balance tondu ringi matihota ku balance ngumo ni ma uthie gatiriri ndo bene kwamba kumenya bene wewe tondu he mundu no thi TV ni we muini ukagenda he ina kavege ukagenda ina kavege yawe mwenyewe rudi ndali di joroge no de tahidi hairi batakifu kifuja nige ko balance majana marida makutukifuja runi ko hoda hiro itawo mwangi itawo Jonathan Njoroge mwangi wasino maito mako kambiri ko mudagi gutumira mpesa rege akore ditine andika kifuja amenya tisi yaku gere kifuja ari ameri sitisi yako cia kodo ndika Njoroge wa mwangi ri iko sawa imi nige yako ndige kifuja tuikaraga opposite doors kuria Roy Sambu no mwire ni Bena and is a good singer tamu ngina kuria wikaraga leo dini na Bena nitago ni magaja ko come from nothing go no gaidia no gaidia ke fuja to senior sergeant Mwenethege ugo ni itaga Mwenethege jo modi akajira gaidia ke fuja he is my good friend and my role model haya mdogo to enomenya jo modi msalimu mwenzangu enjoying the show inoro rushine top gaidia ke fuja muno uri ke fuja kana ni ejoroga wa mishine dogo wanafanana sana wewe ni mdogo to Mike Mugesh baadhi ya tumegana to harira rakadeo mono ni okay haha dudu ni muradi wa mukaliana hadu Evans kumanya darwa raiga ni yakana muno ni kuona DJ kwa studio na kifuja wata hidi hae na show ni jaga muno adoigere ethini marakana muno umeda madu haya riu haha riu kijuria goria DJ yake joria aroria tiriri kifuja akona ako handsome akona people Niki ya kirorio. No le ukore twacokia. Niki kura mundu. Akuda gacaine ki. Ngiria ki. Ni wikeria. Ona ndo jumaroria. Woi. No mara etaruwe gwito kadimani araiga wina hafro ni re ni gagareke nemo no rungo ehubete ni ekwenda aya mago ni baga kora ni hafro ni ndo menya etibu na kurugithia MC wakora ni ai makalwa ai yo tikifuja osia we kifuja ko mukuru muno kule tiwe makale kafia na kofia ka bushuri ule tawe ko hotahidi haire itondo ramanya mundu tadi dugo kuro media ri no nyende gutuika head of DJs go kuro media ko ni gothie cheo kiukege utahidi hayo genda gutuika uginegero muno cheo kile niratukania na jino nende ndako na muno covenant ule adu wito yidibeta ati ni
wewe mutogoti wako uguo to gitio mutogoti woma na wekayo mutaka subordinate no ke gwire umusha geragethina tugati no senior kurumiri urumiri ya giove ndio wakiwa ni sawa nirage gire kedi tuka Susan favorite magazine yetagwo Susan nikakajira atiriri geithia kifunja muno na nekenagio ni mwakitire wako asante sana haya salimia kifunja sana na umsho ako poa sana na umsho hiyo wimbo yake iko sawa sana ni Fidelis Kimata no hauweza wewe daga ta hena S na H hadi kito X na so ndio wewe ndio demedome sana ni X and A umsho ni UM XHW ndiko gaji daga ni sio yake kwa kiuga ndio Fidelis Kimata Kimata na kuna Kimata na kuna Kimata ndio diga hivi yake vijambo na umwele ni wa Ryan haya dawa ndio sio liba ndio haya mudogeratira nimekuona aigagate adumo na atothuaga naka monete uru kana yako hitivi ni inamita ka uru inamita ka uru sasa mudo na disability kidogo tutaka nake my friend tutako Kellen du wajira ni hanaga motivational speaker kana ndia kwariria andu na kumahembo ihoko mudo tuwikubwira we watahidi hai ni kaundu kari kwa andu matwai gaku okay baita migini mo ado gima toy kuni husu ni ora gutu ni metagishagi ndio gishagi mbona gim Christian ndio gima kimenya tahidi hai na vituko ore covenant riga hari kweli to sohi we hari gadadi ni gira haru kama kawiri mtu akija haru kama sivyo kunyo kalipo ndio gego kwa nini akileta tahidi hai ndio ngekudaga ndio ngekudaga mauda mashia the family man ndi mudu edete ado kwa wama then ni gogora na kabuni yako itako Seraphim Communication Africa bero ndikaga horo wa entertainment MC mohikini na ko haya instruments yani sound system ambayo kama mashio ugeda goga medio hikine goka hikine wa kana function yako ni kama ni birthday kwa watu mashio uroshi ngudutaga udaigire mwana wa industry kwa mwana wako wote ni entertainment mako inaginya ya Thengio muno ndu agutikira ukadenda DJ to muheka kaigana ona nigera turigithirie ka mix ga kuhinga ta frame ya Inoro na thengio muno ndu agutikira ukakifunja na wagicoka kagithire ta hindi hai mugacoka riu mukahinga kamutira hinga thiguko riu ni tukwirwo ni sonko itu tondu ni anako ni jorio na tena umushi ni tuikaikare nigera muno tukume nigera mukenta tini adi taru mahingite thukuru kidogo Dia dua kana dia sia kwa nimero hiyo mono Mrs. Mongi Njoroge my brother and sister Paul na Margaret ndumorete mono hena sia kwa ko na nyuki acha nini loze Mr. and Mrs. Dominic na kina my pastor kumahagu kwa makeji kuria nidorai pada tahu kibo pastor Royce pastor Jenga then gidi kija finally jede kula muhujia we kurenya hururu tena kuna camp ya youth pastor Kieru ndimore te mono gayaro mradhima na mweka modo meza asante sana thank you very much ni darekia ndenda gutiga goko niwe wikuo wali kyo githabia ginya indo Sigo traigo modo erago. Vale, no na ginya hau tire watheria ngania mani. Nego komande ni darekia. Nani to agicemania Friday. Gero. Kaya mweri 15 gaya tukinyaniria na nguga hani getha mari gaguka riu ni memenye kuria meguthie. Mudo gweto Bayo na mudo gweto Shiro wa GP.